Nogikoye ikaze nshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Mu ijoro ryahise inkuru zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga zatangiye kuvuga ko igitero cyagabwe mu mujyi wa Goma aho Wazalendo, FARDC ndetse na FDLR bari bagabye ibitero bidasanzwe mu mujyi wa Goma, ndetse amasasa akaba yavugaga amavideo ndetse n'amashusho abigaragaza y'ibyangiritse, ndetse nuko igitero cyaje kurizwamo na M23. Tugigaruka rero kuri igitero cyaraye kibaye mu mujyi wa Goma muri ijoro ryahise, ndetse tunagaruke ku gitero gikomeye cyane cyabaye muri Masisi. Tugiye kujya rero muri izi nkuru zose uko zakabaye kugira ngo mwumve neza uko ibintu byaraye bigenze. Aya ni amakuru agezweho, izi ni updates ku rugamba. Twese cyane rero ijoro ry'ubwoba mu mujyi wa Goma, igitero cya gicengezi mu ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 15 rishyira ku wa mbere tariki ya 16 Werurwe 2026 umujyi wa Goma ndetse na teritwari ya Nyiragongo yari ukikije bakabinjiye mu bihe by'umwijima n'ubwo budasanzwe. Agace kagenzurwa mu buryo bwa gisirikare n'ingabo z'ihuriro rya leta, ariko kakaba kari mu marembo y'igice kinini kigenzurwa n'inyeshyamba za M23. Rero bikaba byarangiye kabaye isibaniro ry'igitero cyatunguranye. Abatuye majyaruguru y'umujyi wa Goma batanze ubuhamya bwemeza ko batangiye kumva urusaku rw'amasasu ahagana saa 6:40 z'ijoro. Aya masasu ntiyari imbunda no gusa, ahubwo yari urusaku rw'intwaro zikomeye zumvikanaga mu bice bitandukanye. Amakuru avuga ko iri huriro ry'ingabo za leta FARDC zifatanyije n'abarwanyi ba FDLR ndetse n'abawazalendo baturutse mu gace ka Nyiragongo, intego yabo yari imwe: kugaba igitero cya gicengezi mu mujyi. Ubucengezi bwari bugambiriye ibintu byinshi icyarimwe, hari ukwica, kwiba no gusahura ibiribwa ndetse no gukora iterabwoba ryo kwereka abaturage ko izo ngabo ntaho zagiye ahubwo zikiri hafi. Abateye bari bafite amayeri adasanzwe y'intambara yo mu mijyi, bakaba bari biganjemo udukundi tw'abantu bake bake. No kuvuga ngo iyo agace kamwe karasaga ha abandi barasaga handi, no kuvuga ngo barasaga bari mu kandi gace bagahita biruka. Ibintu byateje urujijo rukomeye cyane ku nzego z'umutekano n'ubwoba bwinshi mu baturage batazi icyerekezo amasasu yaturukagamo. Mu mashuri asakaye cyane ku mbuga nkoranyambaga muri iryo joro ndetse no muri iki gitondo, abaturage bumvikanye bavuga ko ayo masasu yumvikanye cyane mu bice bya Mugunga, agace gasanzwe karangwamo abavanywe mu byabo n'intambara ndosho, kamwe mu duce dutuwe cyane mu mujyi wa Goma. Kishiro, agace kegereye ikiyaga cya Kivu, naho ntihasigaye. Umunyamakuru wigenga Steve Wembi uzwiho kugira amakuru acukumbuye y'imbere mu mutwe wa AFC M23 yifashishije urubuga rwa X yatangaje ko abaturage batuye mu gace ka CCLK bamumenyesheje ko amasasu yacecetse ituze rikagaruka ahagana saa 7:25 z'ijoro. Bivuze ko abaturage bamaze isaha irenga bari mu nzu zabo mu bwoba bwinshi basengera amagara yabo, mu gihe hanze hari isibaniro ry'amasasu. Igitero ntabwo cyari cyo gufata ibirindiro, ahubwo cyaranzwe n'ibikorwa by'ubusahuzi bweruye cyane cyane mu bubiko bw'ibiribwa, no kuvuga mu madepo. Muri iyi ngingo undi munyamakuru w'impuguke Rodriguez Kasuva akaba yanditse kuri X agaragaza ibyavuye muri uko kurasana kudasanzwe. Kasuva yatangaje ko muri uku gucengera cyangwa muri igitero cya gicengezi kw'ingabo za leta n'abarwanyi bazo, abarwanyi babiri bo mu mutwe wa Wazalendo barashwe ndetse bagwa muri depo y'ibiribwa ubwo bageragezaga gusahura ibyo kurya. Abarwanyi biciwe mu cyaha rwose. Usibye aba baguye muri depo, hari umutari wakoranaga n'abarwanyi wafashwe miri. Uyu mutari yafatanywe imbunda yo mu bwoko bwa AK-47, bikaba bishimangira uburyo abasivile bamwe n'abamotari binjijwe mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo.
Amafoto ababaje y'imirambo yabo wazalendo yagaragaye ku rukuta rwa Katsuva irambaraye mu byondo igaragaza isura nyayo y'ingaruka z'intambara n'ukuntu abayigwamo ahanini baba bari mu bikorwa byo gushaka amaramuko binyuze mu busahuzi. Reka tujye noneho kwisuzuma ry'ibitero n'ibisubizo bya AFC M23. Amakuru yizewe yageze ku bitangazamakuru bitandukanye yemeza ko iri huriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ibashyigikiye harimo FDLR ndetse na wazalendo nyuma yo kwinjira basahura baje kuraswaho urufaya rw'amasasu n'ingabo za AES ishami rya gisirikare rya AFC M23. Kugera mu gitondo ubuyobozi bwa AFC M23 bwari butaragira icyo butangaza ku mugaragaro kuri ibitero shuma byagabwe n'ihuriro ry'ingabo za leta, ariko ibikorwa byabo byo kubakumira byivugiye. Kugira ngo twumve neza impamvu z'ibitero byo mu ijoro ni ngombwa kureba mu magambo aherutse gutangazwa n'abanyapolitiki bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Depite Willy Mishiki Buhini, umwe mu banyapolitike bazwi, aherutse guhishura ibanga rikomeye mu mugambi uhuriweho na FARDC, FDL n'abawazalendo. Mu kiganiro umudepite wigeze no kuba umuyobozi w'umutwe wa wazalendo yahaye televiziyo ya TV5 Monde ubwo yabazwaga ku bitero bya drone byahitanye umukozi w'umufaransa-kazi wakoreraga ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF i Goma, yasobanuye ko imitwe ishyigikiye leta iri kwisuganya. Mishiki yagize ati: ubu turi muri Nyiragongo mu birometero bike cyane uvuye Goma. Iyi niyo mpamvu y'icyo gitero. Depite Mishiki yahishuye ko FARDC ibyiswe abakorerabushake ba wazalendo hamwe n'abarwanyi ba FDLR bose bakambitse ndetse bari kwisuganyiriza mu ishyamba ry'inzitane rya pariki y'igihugu ya Virunga. Intego yabo nyamukuru niyo gutegura ibitero simusiga byo kwisubiza umujyi wa Goma no kwirukana M23 mu bice iyobora. Kukwisuganya muri pariki byateje ibibazo by'umutekano muke mu nkengero zayo, nko mu gace ka Rusayo ahavuzwe imirwano yeruye hagati y'inyeshyamba za M23 n'abantu bitwaje intwaro batamenyekanye neza, ariko bakekwa ko ari uruvange rw'ingabo za leta, ubwo n'ubundi ni FARDC, FDLR na wazalendo. Muri aka gace rero ka Rusayo uretse imirwano, abaturage babangamiwe cyane n'ibikorwa by'ubujura bwa hato na hato. Amaduka menshi akaba yarasahuwe n'amabandi yitwaje intwaro, nubwo amakuru avuga ko bamwe muri bo bishwe, no kuvuga ngo bakaba biciwe muri ibyo bikorwa by'ubujura. Icyateye ubwoba kurusha ni igisasu cyari cyaratawe mu ntambara cyaje guturika cyongera igiko n'umwuka w'isanganya mu baturage basanzwe bafite ihungabana. Ibi byose biraba mu gihe hari inama z'amahoro nyinshi n'amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono, ariko bigaragara ko ku kibuga cy'imirwano ibintu ari isibaniro kandi abaturage bakomeje kubaho mu bwoba bw'imirwano n'amasasu, ubugizi bwa nabi ndetse n'ibisasu bitaturitse bibateza imitego aho banyura hose. Mu gihe umujyi wa Goma n'inkengero zawo bari mu bwoba, indi ntambara yeruye yaberaga mu birometero byinshi uvuye aho mu gace ka Masisi. Aho ntabwo byari ibitero bya gicengezi byo kwiba ibiribwa, ahubwo yari intambara yo gufata no kwigarurira ibirindiro bifite igisobanuro kinini mu bya gisirikare. Kwa gatandatu tariki ya 14/2026 umudugudu wa Malemo uherereye muri groupement y'Abashari Makoto muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru wagenzuwe n'inyeshyamba za wazalendo nyuma y'imirwano ikaze y'abahuje n'inyeshyamba za AFC M23. Amakuru aturuka mu bayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'inzego z'umutekano mu gace avuga ko imirwano yatangiye mu rukerera rw'uwa gatandatu. Ntabwo yari imirwano yoroshye kuko yakomeje umunsi wose ku muhanda uhuza Kalembe na Mpeti. Uyu muhanda ufite akamaro kanini cyane mu bya gisirikare n'ubucuruzi kuko ari uhuza teritwari ya Masisi n'iya Warikare. Bitewe n'igitero gikomeye cya wazalendo mu masaha y'umugoroba wo kuwa 14 Werurwe, inyeshyamba za AFC M23 zisanze zigomba kurekura uyu mudugudu wa Malemo. Amakuru yemeza ko abarwanyi ba AFC M23 bigabanyijemo ibice biri mu gusubira inyuma kwabo. Igice kimwe cyasubiye inyuma cyerekeza mu burasirazuba mu gace ka Kalembe, ikindi gice cyerekeje mu bice bya Minjenje ndetse na Meti biherereye muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warikare. Kwambura AFC M23 umudugudu wa Malemo byari insinzi ikomeye ku ruhande rwa wazalendo n'ingabo za leta kuko bafunze imihanda y'ingenzi mu gisirikare. Gufata Malemo bivuze guca
umuhanda cyangwa gufunga umuhanda uhuza Kalembe. Uyu muhanda wa Meti ufatwa nk'ikigo gikomeye cya logistique n'ibirindiro bikomeye bya AFC M23 mu gace kegereye Pinga. Kubaca kuri uyu muhanda bibangamira bikomeye ihererekanya ry'ibikoresho, amasaso n'ibiribwa by'inyeshyamba za M23 muri kariya gace. Intambara ya Maremo ntabwo yari yoroshye, yabaye nyuma y'amasaha 24 gusa, no kuvuga kuwa gatanu tariki ya 13 Werurwe habaye indi mirwano ikomeye mu gace ka Kashuga nako gaherereye muri iyo groupement ya Bashal Makoto. Icyakoraho inkuru yari itandukanye. Inyeshyamba za Wazalendo nizo zasubijwe nyuma y'amasaha menshi zirasana n'inyeshyamba za AFC M23. Aba Wazalendo bataye ibirindiro byabo muri uyu mujyi w'ubucuruzi centre commerciale, basiga ugenzurwa byuzuye na AFC M23. Gufata uduce uyu munsi ejo tukisubizwa n'uwo muhanganye bigaragaza uburyo umutekano wifashe nabi cyane kandi udahagaze hamwe. Mu midugudu myinshi ya Masisi na Warikare urujya n'uruza rw'abasirikare benshi, urusaku rw'amasasu rudashira n'imirwano hagati y'abashyamiranye bikomeje gutiza umurindi, ubwoba n'impungenge zikomeye mu baturage b'abasivile. Aba baturage nibo bakomeje kwishyura ikiguzi kinini cy'intambara, barasiga ibyabo, amasambu yabo arangirika, ubucuruzi burahagarara, abana ntibajya ku mashuri, kandi ihohoterwa rya buri munsi ryabaye nko guhumeka. Ibitero bya gicengezi bya nijoro kimwe n'imirwano yeruye y'amanywa mu mashyamba ya Masisi na Virunga byerekana ko amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akigoye, cyane cyane kuba intera hamwe Wazalendo ndetse na FARDC bakomeje kuba mu nkengero z'umujyi wa Goma.